Assalamu alaikum, урматтуу Багастыр Кыргызстан канал көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Алма дары боюнча тартабыз. Туугандар, ИСО издеп аткан болсоңуздар, Үч Коргондун мынабыл Светорго жетпестен оң жакта Ахат деген ака жасайт. Көп жылдан бери жасайт. Көбүнчө ушул кишиден алабыз. Оптумга 125. 5 литри бе? 120'dan бересиң бе оптумдан? Нечте алса? Biz kovalamamız da. Ben 5-6 koyayım da. 20 tane koyayım kovalamam da ben. 110'dan koyak, 30'da kıtalayım. Olur. 110'dan. Yer abi. Bere 110'dan. Ben sağdan başlamak. Ахат ака болгондо беретиле, сен берип өткөзүң. Абдул этлем да. Атаңа чыгар. Чык товар. Атаңа чалы. 4 ming төрөйдү. Шул эшете берем. 40'ta. Ana magazinsine akaya keldim değil mi? Çekide az yoldayım. Sapıklar. Taş nereye geldi? Туугандар, мына ушул Ахаттын жасаган ИСОсу. Жүз литрге мына ушул 3-өөнү кошсоңуздар болот. Эгер күчтүүрөөк кошом десеңиздер, анда 4-өөнү кошсоңуздар болот. Ondan bir rasa жакшысына кылдым. Текте ойым ка. Атаң номерин айты. Атаңмен сүйлөш. Ай, сурап чыгайчы. Атаң номерин билбейсиңби? Unda жакшы сен айтсың туру. Бир 5те. Мен 4те 5те камда жөнөп кетет деп 120'dan. Көп аламда. Сода кылып атабыз. Ben bulamadım. Неге чачасыз? Неге чачасыз? Өрүк алмага. Канча литрден кошосуз? Ben 10'a 1'de. 10'ga 1 бересизби? Күйгүзүп бербейби? Ben 1% kazan olsam 10'a 8 koyalım. 1% 2% kaça olur? Dabalgar var. 1% болғанға 1 болады да. Onu çarpasırak şu 500'e 8 tak koyalım. Sonra 700'e böyle öyle. Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar, yaxshisingiz va biz ISO turali, ISO joyida kichkina informatsiya bermoqchimiz. Biz 16 yildan beri ISO dayirdaymiz o'zimiz. 3-4 yil o'zimiz qo'llanib ko'rib, buni effektini sezgandan keyin sotuvga chiqarishni boshladik. Bir 13 yildan beri sotaman inshaalloh. Bu ISO dorini jaxsini olish uchun, adashib qolmaslik uchun do'stlar, men buni sizlarga bir sekretini aytaman. Buni jaxshi sifatligini tarozidan bilib olasizlar. Tarozda qancha og'ir chiqsa, shunchalik sifati yaxshi bo'ladi. Mana misoli ko'rsatamiz. Mana 5 litrimiz 6 kilo 270 chiqdi bitta birosi. Birosi 6 kiloyu 170 chiqdi. Mana birosi 6 kilo 50 chiqdi.